ISTV की पाव में ताबिद बसिंगु ताराब नोक्सरी अहनबर मरु पाव पिजरी ड्रग अमसुंग यू थादोक्सी सानबा अमदी हक्सांग फबदा होय हाइसी हाइबा वासक लोइनना साना कोनबगी एहो अमा सागतपा मतम ओइरे हाइना डिप्यूटी स्पीकर MK प्रेसु सिमरेन फुंगदोक्रे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मकुई थेब्राम खुलगी लंबी थोंग अनालायंग अमदी मही मसिंगी लमदा स्वथना लेरी अमदी जोमी फुटबॉल क्लब यांkai निपान सुबा सिसिमिट की क्वार्टर फाइनल चंक्रे पाउ संदोन पिजरी ड्रग अमसुंग यू थादोक्सी सानबा अमदी हक्सांग फबदा होय हाइसी हाइबा वासक लोइनना साना कोनबगी इहो अमा सागतपा मतम ओइरे हाइना डिप्यूटी स्पीकर MK प्रेसु सिमरेन फुंगदोक्रे वाफम असि ngasi hengang assembly constituency की मनुंग सनबा लुवांग संगम लैबा लुवांग पोकबा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम दा पंचायत लेवल स्पोर्ट्स मीट लिसिंग अनि सुब तरामंगा होदोपगी थोरमदा फोंगदोकिबने स्पोर्ट्स मीट असि hengang constituency की मनुंग लैबा ग्राम पंचायत तरित की दमकता MLA नोंगथोंबम बिरेन अमदी माकी इमुंग मनुंगना आचंग सेनफम पुथोकलगा पंचायत लेवल स्पोर्ट्स मूवमेंट की कमिटी hengang assembly constituency ना सिंधुना पांगथोकपने होदोपगी थोरमदा डिप्यूटी स्पीकर प्रेसु सिमरे MLA N बिरेन अमदी MLA K रंजना मरुब मियु सिंगोने सरगा की ग्राम पंचायत सिंधगी प्रधान अमदी मसक नायब मियु क्यासु सरगा की हंगांग कंस्टिट्यूएंसी की मफम क्यादगी अमदी अटे इम्फाल की मफम क्यादगी लापा मियु लिसिंग क्याना स्पोर्ट्स मीट हौदोपगी थोरमदु बपुम फान की हंगांग की बुदो मार्जिन की खुबमदगी मैरा लौरोब मतुंगदा वेट लिफ्टिंग की इंटरनेशनल प्लेयर अनिता सनुना मैरा ओक्तुना सुखत की तोंगान तोंगानबा ग्राम पंचायत सिंगे मार्च पार्ट की सलामी चीफ गेस्ट न ओके संगनायरबी खुनुंग इसै सकपी एम मंकाना सगोलदा सैथाबा इसै सक्तुना थोरमसिबु हेन मसक फजहन की MLA K रंजना मतममदा मालेम की लेबाक सिंगना खुलाई की मटेंग लेबाक अमना अमबु कुदुम चन्नना होनरबा अदु सानाबना मिंगचत पुरक परोमदा माय ओनसिनरकले MLA N बिरेना स्पोर्ट्स मीट असिसिनबगी मरुएबा पांडम थमलदुना केंद्र सिगी मफम क्यादा साको थोरांगी थबक पाइखनबा चतपदा मयाय काबा चिंजाक नमरम ओइरगा लुखराबी ओइहौरबा ममा मपा लैत्रबा अंगांग क्या लेप्तना मसिंग हेंगलकबा केंद्र सिगी मफम पुमनमक्ता थेंगनरकपदगी साना खोनाबदा खरदन ओइरबसु फिबम असिदगी कनबा ngamgadra हाइबा वखलोंदा पांगथोकपनि हाइके MK प्रेसु सिमरेना मतम अमगी स्कूल अमदी कॉलेज सिंदा लैनरंबा साना खोनाबगी इहो ngasidi leitre masina maram oiduna mahiroi sing amadi narol singi lamchat sajata phattaba ahongba kya lakle haike केंद्र को केंद्र रंगे कोइना अन्य इम्पाई पुसिंगना चलंबे मनुगे टैक्सी खासी में अंते कोई तमजी रंगेबा लाइफ रंगो कंप्यूटर रंगो ट्यूशन रंगो तो इस ममा बाबा जाऊंगा अनासी बस पुसिंग है मदन के अनाम नाम से कोई मागी नोटी कदा स्पेंड होगा मागी फुल एनर्जी दिया बा हम जाऊंगा एनर्जी से कदा स्पेंड होगा कदा स्पेंड होगा चखन होगा मुझे कंप्यूटर में चखन भी आपको दे आगे ट्यूशन लोग चखन बोल दे अनुगा लाइफ तमाम मुझे चखन बोल दे मुझे एनर्जी में आपके सदा कर्ज चेंज फ्रॉम द कोड कुनो मसिना मसी एनर्जी मसी फ्रॉम द मालेम की लेबक सिन चाखोल लमजेंदा यांगना संगसिनदुना हिरम क्यादा ओनबा पुरखरबसु मणिपुरदि मनुंग हंजिनबा मफम क्यादा चाखोटपोगी ममी ताद्री मियाम की म्यूट ओइरबसिंग द लंबी थोंग सेंबिदबा हाइरुबदा खंगदे उदे हरकपदगी प्रजा सिंग निंगबा काइनरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमलविसे सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कांगुई ब्लॉक मनुंग चने लैरिबा मकुई थेब्रामदा गसी युम निफु रोम की मिवoi चनी हेन खुंदारी खुल असी मकुई खुंजाउदगी सुपना किलोमीटर 9 रोम संगसिलगा लैरिबा मकुई थेब्राम ngasi मालेम की इचेल असिदा यावबा ngamdana हिरम कयादा सोथदुना लैरि हिंबगी चंगद्रबा याद्रबा पोलम अवरिबा लंबी थोंग हेल्थ अमसु एजुकेशन अहुम असि ममिंगतगी ओइना लैरि खुंजा सिंगी हिंबगी पांबै असि मतम मतम की ओइबा मना मसिंग थाबा अमसु उललोन मन ओइदुना हिंगली हौजिक लैरिबा मकुई थेब्रामदगी मकुई खुंजाउ फावबगी किलोमीटर 9 लोम ओइ सांगबा लंबी असि खोंगना चटपदा फावबा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा फिबमदा लैरि ISTV की अखनब टीमना चंगदुना यंगसिलुबदा मकुई खुंजाउदा सारिबा कैथेल लालोनबी सिंग लाक्तबना मरम ओइदुना सिजनबा यादना लैरमली मकुई थेब्राम की चेयरमैन डी रामुइना हाइकिबदा खुल असि योंगचाक अमसुंग लफोय मरांग काइना पुथोकली अदुबु लालोनबदा मरु ओरिबा लंबी असि गाड़ी चथोक चसिन यादबना हौजिकती लालोनबी सिंग लाक्तरे तंगाई फदना शक्तिमान सिंग चंगक पंगाइदुना खुई पुथोकलिबा पोथोक सिंग इम्फाल अमसुंग कांगपुपी बाजार असिदा अना लायेंग संग हौजिक फाव मसिना मरम ओइदुना मकुई खुंजाउ फावबा चटपता
gari changba yadaba amasung gari leitaba matamda sagai saduna punaba hotnaramba ISTV ki team na thengnarakhi loina na mamangda hospital yauba ngamdana lambida laikhitaba kaya su yaure haina khunja sing na phongdorakli lambi asi sembina na ba khunja sing na memorandum ama semduna local MLA oriba kangpokpi kendra gi MLA nemsa ki genda haukiba sahi gi February thada sahi tawina ba haijaba chatpada MLA gi maikei degi mafam adu khangde ekhoi gi natte haiduna khumlakhiba pawkhumna maram oiduna khunja sing asi masana masabu kanano haiba wahang masa madom da hangjeduna lehori ngamba mating puthokna duna irang tutorial gi mathakta kong ama sana ba honari adubu hawjik fan leitabana maram oiduna losinma ngamduna lehori lambi asigi maru oiba khangduna ngasi GOC masamakna memorandum gi recommendation piraba matun haukiba ing 2014 gi July thada PWD minister da memorandum ama pisinki adubu hawjik department gi fan leite haiduna thandoraki hairi hawjik makhatana pakum pirakti haina ningba kaiba loinana chairman di ramuina phongdorakhi kama hape habsi army na su yam toy ning kuri tobani adubu laglaga mafam sida atoppa lambien khurong taba kana so lakti yaba leitabani na army sing na so to khoi gi si nongai mandre ekhoi yauna ekhoi meteng pangge Manipur government da ekhoi so strike tobi yaw ge na khoi yosi gi recommend so yawga odik PWD so memorandum submit tobani ekhoi bo nongsiba ekhoi bo yingbi bi yaba government leb tarmi ekhoi bo mateng pangbiyo haibase ekhoi authority khra Jabani Manipur government na ekhoi bo mateng pangbase mapong phan pangpi tarji o hingba tarso ekhoi yam namhau khang na hingningba le aduna ekhoi bo mateng pangbiyo miyam gi mihut MLA singna kari tauri amasung kari tabom thokpage haiba adu henna mijeng chengingbagi apamba khunja singi maikai digi phongdorli cameraman Jiban Konsam ga loina na paudam jariba Michael Jitjumnam ISTV News Makui Provincial High School dagi miyoi gi saru sayang phangkiba thodoki asengba khangnanaba Commission of Inquiry Act 1952 gi makhada miyoi ahumna saba Commission of Inquiry semduna yengsilaba matungda madugi report Special Investigation Team amana tizinbagi thawak satha halu haina Senior Citizen for Society gi mihut Advocate Khaidemani na phongdokre lawla bungda leiba mahaki mayum da pangthokiba pawgi mifam amada mak makhataraduna Imphal area yauna district area lauthokiba Lising Machamapan, Marfugi, September Tang, Nipandagi ngasi fawda, Jawrakna, Miyoi Kunrom, Tiba Kangdana Mapam Kangdana Mangkre, Hanak Fangliba, Saru Sayang Singasi, Taraina Low Jumde, Masigi Asengba, Karino Haiba Kanganaba, Tito Puchangi. Sarkar Mapam Asida, Kul Tarambagi, Yauna, Mi from the Magi Wari Sing Leaderbasu, Madugi Chapa report, Miam the Kangan Gadabane, Mapam Asida, Karama Security Force Sing Lerambagi Haibadusu, Tito Puchangi, Hanakitogasi, Tasengna Kangdoknaba, Boyna High Court Natragana District Session Court ki retired oiraba judge amana luchingba mi humna saba Commission of Inquiry amasemduna yengsilaba matungda madugi report adu SIT amana tizin hanbagi thabak tawhanba sarkar na hona haninge masina asengba puthokpa ngamgani haike retired High Court Judge natraga retired District Judge amana luchingba mi humna saba Commission nama semaga Kiramasi yam kupna tongan by interested or civil society organization mayam digi opinion chulauraga mayam gi matengal wenana the expert kaya gi mo chulaurega inti jana inquiry commission amat chairman ningi Kumalampakta leiba Interstate Bus Terminus Thamagi Manungda Thabak Tohungadabani Haina All India Trade Union Congress Manipur ki Secretary L. Sotin Kumar Phongdokre MJ Avenue da leiba All Manipur Road Transport and Motor Workers Union ki Office da Pangthokpa Trade Union amasung Transport Union ki apunba pawgi mifam amada wafamas makna phongdokibani makna makataraduna ISBT Mathau Tohunba Imphal Jiribam Lambida Highway Force Thamnanaba Lambi asi BRTF ki mahuta Military Engineering Department na pahinaba akanba khongjang kya janauary gi tang taruk gi tongan ba Trade Union kya ga khusam na dura sangsin ba horgani All India gi oina labor sing the piriba khusaman gi matang da India pumba gi oina achauba khongjang sangsin bada Ministry of Labor na tabi duna khanaba horgani haibasi changsliba khongjang asigi saruk khara mahiyan bani haike adu diesel thanna yawba akoigi tata mayama paisalaga thamba amang sang on thokpa aduga loirana masida akoigi yam hena
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ISBTꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ISBTꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ इंटरस्टेट बस टर्मिनेट कोहलू ट्रांसपोर्ट यूनियन के सेक्रेटरी कुलमनीना अनौब चहीना लापदा इम्फाल की माव फावगी मनुंग दलैबा तोवान तोवानबा गेट तरुक तरेता ममांग सहीदा खाइबा सेंफमदगी हदकदा यामना हेंगटख्रे मसी सरकार की ओइबा ऑर्डर अमगी मतुंगिना खाइरिबरा अमरोमदना कोइरेंगेदगी इम्फाल फावगी यौबदा पुलिसना लौरिबा सेंफम मयाम मसी अंगकपगी मसकनी पीद्रगा मतम मंगनदुना फाजिनदुना थंबा थौदोकसिंग असिदा होम मिनिस्टर DGP अमति मरी लेनबा SP ना अकनबा मिटिंग चंगबिउ हाइके अदो अनौब चही लापसिददी मकोइना मुकेसिदा पैसा हापतले लुपा चनी चाम लौरबजी चनी लौरे चनी लौरबजी चौम लौरे चौम लौरे चामरी एदना मकोइ की चही की पैसा हापतबगी इरे मसी लौरे अदो अकोइना ऑल मणिपुर ड्राइवर मोटर गरी उनेंगी साइते हाइनिंगबदी मसी DC न पामिसि पिरगा लौवाइना हाइबगी पामि पिब्रा दिल्ली पुलिस ता अवांग नोंगपोक की मियोइसिंग रिक्रूट तौननबा दिल्ली पुलिस कमिश्नर PS बासिरना अवांग नोंगपोक स्टेशन की DGP सिंदा अइब चेरोल थादुना खंगनख्रे हारी कोंगतांग असि यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ना दिल्ली पुलिस पो अवांग नोंगपोक स्टेशन की मियामदा चथरिबा थौदु वाथोकसिंग फजना थबक लोखटपा ngamnanaba पाइखलकबने सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर अमन फोंदोखिबदा वाखलोन असि अवांग नोंगपोक स्टेट निपाल दगी नुपा अमसुंग नुपी हुमफु चही खुदिंगी लौनबने दिल्ली पुलिस ता हौजी अवांग नोंगपोक लमदम की पर्सनल कुंट्रा मापल खक्तमक थबक तौदुना लैरी मकोई मनुंगदा IPS ऑफिसर तराना डिप्यूटी सिंद लैबने अतै लेमौरिबसिंगना दिल्ली दा कुंदा लैतादुना लैरिबसिंगनि हारी हौजी पाउगी मरखना टेम ब्रेक मा लविसे जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हकचांग सोगथरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबसिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु लैंगसन बिरौ एयरपोर्ट ममांग निंगोमम लंबी दलाइबा MS निर्मला स्टोन क्रशर यूनिट ना अदोमगी युम कै साबदा सिजनननबा क्वालिटी लेबा नुंगजाव अचौबा अखाइबना तकबा अफबा मखल की चिप साइज सिंग मरांग काइना थमजरे होम डिलीवरी की खुदोंग चाबसु पिजरे काउबिरगनु MS निर्मला स्टोन क्रशर यूनिट एयरपोर्ट ममांग निंगोमम लंबी इम्फाल कांटेक्ट नंबर 8575137686 नत्रगना 8575991658 ब्रेक मतुंग द मयाम तरा नोक्सरी बमदियर तंफागै खुलदा पांथोकबा गान गाइगे थोरमदा यूसेम की म्यूसिंग सरुग्याबग लोइनना पलम क्या खुंजा सिंग मटिंग पांखरे खुलदुदा पांथोकबा गान गाइगे थोरम अदुदा खुलगी खुलाकपा अमदि यूसेम की प्रेसिडेंट नवचंद्र जनरल सेक्रेटरी जयचंद्र न चिंबा मियो क्याना सरुग्याकी अल ओरबा खुलगी म्यूसिंग दा कंपल अमदि चाना थंगना पलम सिंग मटिंग पीकी यूसेम की प्रेसिडेंट नवचंद्र ना यूसेम लिंकट की बगी मतंग अमदि गान गाइगा मरी लेनबा वाफम क्या फोंदोकी यूसेम दा मणिपुर की लेरिबा कांगलुप कया की म्यूसिंग ngasi ngasi mak member oiri थबक थरों कयादा सरुक यारी अमदी यूसेम की थोमी ओइनसु अखोय मयाम का थबक तौमिनरी यूसेम न मणिपुर द लेमिनरी बा फुरुक खुदिंग अखोय नुंसी चाना हिंगमिनगदबनी अखोय चौखट मिनगदबनी अखोय अमग अमग काय खुनगदबनी अखोय की मसल की मरकता नुंसीनबा अदुगुमलब लिपुल अदुना अखोय की अमत ngairaba अखोय की यूनिक आइडेंटिटी दो अखोय ओहेंगदबनी हाबसे यूसेम की पांदमनी सौमुंगद लेरंबा SDO SDC BDO अमसुंग सब रजिस्टर ऑफिस इम्फाल ईस्ट की DC ऑफिस द लेकिबासी मार्च की तंग कुंट्रा माथुई फाबगी मनुंगदा हानगी मफमदा होंगजिन बिनबा भारतीय जनता पार्टी लमलाई मंडल ना पुंगनिंग सिंगसिलगली मणिपुर प्रेस क्लब पांथोप पावगी मिफम ममदा BJP मणिपुर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव मेंबर KS इबोम चाना मरुएबा ऑफिस सिंगसी लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फटे हाइदना मतम खरगी ओइना खुदक होंखिबनी अदुबो हौजिकती हाना लेरंबा ऑफिस सिंगसी मनाक्ता सिक्योरिटी लेरबनीना अटुबो मतमदा होंगजिनबिरो हाइके अमरोमदा लमलाई केंद्र की मनुंगदा लेरिबा लंबी थोंगसिंग की फिबम फत्रे सस्पेंशन ब्रिज सिंग फिबम फटबना खुदोंग थिनिंगाई ओइरे सरकारना अटुबो मतमदा सेमजिन बिनबा पुंगनिंग सिंगसिनके अखोइना पिजरिबा मास की तांग कुथामाथोय अखोइ पिजरिबसे कैगिनोइदा अखोइना आंदोलन तौदना अखोइगी मयामदा अवाबा पीबा कैदोबा पामदे अदुना गवर्नमेंट सफिशिएंट टाइम पीरगा मोइना होंजिनबे कैदोइ मतम लोनो नो पिजबन वायरस कैगुम मदुदा मोइना तौबिरक तो तारटी अखोइ प्रजा सिंग लोइनना
डेमोक्रेटिक मखन मखा की खोंजन संजनबगी अखोई सेम साबा हाइबम लेरे अमरमदा बीजेपी वॉकबाई मंडल न सिंधुना नहासिंगी अवेयरनेस का लोइनना ऑनलाइन दा पार्टी द मिंग जनबगी थोरममा वॉकबाई यांगबी मनिंग कम्युनिटी हॉल द पांगथोक्रे थोरमसिदा बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट आई मंगिटोन कोर कमिटी के मेंबर प्रोफेसर एस टिकेन बीजेपी YM की प्रेसिडेंट ओइना मालेस वाइस प्रेसिडेंट Y गोपी अमदी वांगबल मंडल की प्रेसिडेंट MD अब्दुल लतीफ सुसरगा के और मालेसना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौजिक येंगलिबा असि लेबाक असि नहा सिंगदनी नहा सिंगना तुंगदा अचौबा थौदांग लौरकदौरिबनी लमदम असि नहा सिंगी थौना लिंगजेन सक्खंगबा ओइना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी असि पिरकिबनी अवनबा मा पुरकनबा होनबदा बीजेपी मणिपुर मपांगल कलनबा होनसि हाइके अखोई पुन्ना होनमिनसि अदुगा होनरबा मतुंगदा अखोई बीजेपी की सरकार लाप मतंदा मणिपुर सोइदनमकी अनौबा चेंज अमा लाकनी हाइबसे मसे अखोई थमजनिंगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट मोटर्स व्हीकल्स ऑनर्स एसोसिएशन सिंधुना एगेप प्लेयर्स फेलोशिप लिसिंगनी सुमना तरमंगा सेनापति मिनी स्टेडियम द पांगथोक्रे धर्मसिदा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सेनापति आइस चाउबा माउ ब्रिटिश चर्च की पास्टर बी डैनियल सुसरगा के एसोसिएशन की लेखिद्रबा मेंबर सिंबु इकाई खमनबा उत्पा ओइना अवाबा फुंगदोकी प्रेसिडेंट टीएस नांगलू रवारना अनौब चही लाकपदा एनर्जी पानबा गाड़ी सिंग असुएंगम थोक्तनबा लाइसुन थौरम पांगथोकपनी हाइके DTO आइस चाउबना सेनापति डिस्ट्रिक्ट पैसेंजर सर्विस तौरिबा अमदे लनाई गाड़ी सिंगी मपू सिंगना मोटर व्हीकल एक्ट निंगथिना इल्लबदी लंबी की खुदोंग थिबसिंग हंथहनबदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइके लाइन ऑफ बिजनेस मखनमा ओइना गाड़ी से लैबिरुरे लैबु मतमदा गाड़ी असिदी असियनबा पूर्णी इंजिन पानबा पूर्णी मसी कमाइना मेंटेन तौगदगे अहानबमक्तदा लंबीदा चटपदा करुम तौरगा लंबीगी एक रोमगी मतुंगिना गाड़ी तौगदगे हाइबसिमा अहानबदा खंथबियो लेखिद्रबा अलाज मोहम्मद अलीमुद्दीन चैरिटेबल ट्रस्ट की मखादा चैरिटेबल डेवलपमेंट एजेंसी न सिंधुना लिलोंग एरिया के मही मसिंगदा मिथुई मिहलबसिंग ओकपगी थोरममा लिलोंग हारोइबी मखा लेकाइदा ईदगा लंपाक पांगथोक्रे थोरमसिदा कंपटीशन पॉइंट की डिप्टी डायरेक्टर MS सलाम PWD की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इस्लाउर रहमान सुसरगा की साइद अमीना बेगम प्रोफेसर रहीउद्दीन शेख अजीजुर रहमान अमदी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर MTS खान चिंबा म्यूजिक खुदोल पोट पीदुना इकाई खमनबा उतके हुइसिम मीडिया फाउंडेशन सिंधुना गांगटे पीपल्स अवार्ड लिसिंगनि सुमना तरामरी यंथोपगी थोरम चुरचानपुर की बुंगलोल कम्युनिटी हॉल द पांगथोक्रे थोरमसिदा PTA की चेयरमैन मंगी बाबू MTDC की चेयरमैन टी मंगा वाईफाई DC चुरचानपुर याउना तोंगा तोंगा म्यू क्याना सुरगा के माई मसिंग साना खोनाबदा अमदी इसै नोंगाई लोइनना लम क्यादा मिथोई मिहलबसिंग द मना पीदुना इकाई खमनबा उतके मणिपुर की LPG कंज्यूमर सिंह चादा 12.5 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सरुक याबना माई पाकना चनब गमदबगी फिबम दलैरी हाइना ऑल मणिपुर डोमेस्टिक एंड LPG कंज्यूमर्स वेलफेयर एसोसिएशन की चेरोल मना खंगलकले मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट मापनदा डिस्ट्रीब्यूटर 59 पुन्न कंज्यूमर मसिंग 1,39,953 लैरी हौजिक फाउगी ओइना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम असिगिदमता केस ट्रांसफर कंप्लेंट ओइना सुनतंगी माथुई चमापन तरातमक ओइरे इंडिया पुंबगी ओइना येंगबदा स्कीम असिदा CTC ओइबा ngमदबसिंगी मनुंगदा अहुम सुबदा लैदुना स्कीम असि माई पाकना चनबा ngमदबगी फिबमदा लैरी मसी अफबा खुदम नति हारी मसिगी मरुइबा मरमदी कंज्यूमर सिंगदा स्कीम असिगी मरमदा खंगनबा वाटपना अचौबा मरम अमा ओइरे हौजिके लैरिबा LPG कंज्यूमर सिंग असि अरानबा कनेक्शन असुकी मतिक यामना लैरे हाइबदा हाइमन मथोक्लोइ हाइना खंगलगले स्कीम असिदा सरुक यानबगीदमक्ता अरानबा कनेक्शन सिंग असि करना बैंक अकाउंट अमदी आधार नंबर लैगनी युमथोंग खुदिंगदा मल्टीपल कनेक्शन क्या यावरिबा असिना मरम अमा ओइनिंगाइनी हारे लागलेबा मार्च की तांग 38 फावबदा पीरिबा मतम असिदा असेंबा अचंबा कंज्यूमर सिंग खुदिमगना सरुक याबा ngमनबा होनमिनसी कंज्यूमर खुदिमगना स्कीम असिदा सरुक याखरबा मतुंगदा इसागी गैस कार्ड सिंग अदु इसा इसना पाइननबा खंगलगले गनागुमा सिंगदा सिना थोपिगनु हारे स्कीम असिदा सब्सिडी लाकदबा मरी बैंक अकाउंट सिंग अतोपदा सिजनबिगनु कनागुमना बैंक अकाउंट लेटबसिंगी अकाउंट हांगदोकपिरगा अदोमगी मिंगदा डोमेस्टिक LPG सिलिंडर रेनना सब्सिडी फंगनबा होनरपा याय मखोइसिंग असिदगी सेक्शन व्यू हारि हौजिक अटेंबा ब्रेक अमा अमुखना लविसे
Ni Hao Fashion now in Imphal. Experience the latest fashion trends, good quality, affordable prices, stay vogue. Please visit Ni Hao Fashion, 2nd floor Olympia Shopping Complex, Kuman Lampak, Dingpu Road. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijinabiu adungi awaba punamak koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sijinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga layingba budi nadringai da saksal hobana hena fai Lemon Note, the smartphone loaded with the smartest features. Lemon. Break matungda taramna uksiri. Maitei kunai amadi imoinu imagi saklon haiba hiramda Women's Association for Social Economic Development Manipur na ima imoinu irat thoni love Udoipur Association amasung apunba naharol irat love langka asanga kusamna duna kanane na mipamama Udoipur Assam da pangthokre thormasida Women's Association ke President Salam Tharaksana ima imoinu irat thoni love ke President TS Gunamani Susurga ke Mangkraba Silam Sintha General Kunai Rol Amadi Senmilon Kiabu Imuinu Imagi Pautak Lauraga Mipal Tangdaba Kunai Ama Ohenaba Malem Gi Bapam Kiada Soina Kundari Ba Purupsa Kuding Kapunna Sintha Pangthok Minasi Haiba Wakalon Gat Mipamasi Pangthok Pani Haike BJP Kairao Mandal Gi Ahanba Oina Ahanba Party the Ming Chanbagi Thurang Chanam Sandro Community Hall the BJP Enrollment in Charge Gopen Thongam Hodokre Tharmasida Imphal East District Mandal Gi President MD Abdullah BJP Career Committee Gi Convener S Lala Kairao Mandal Gi TS Loni Susarga K Nasi Ahobanumita Polling Station Asigi Mioi Chama Sumna Ahumna BJP the Ming Chankre Gopen Thongamna Mandal Asigi Polling Station Kuntramatuida February Thaphabagi Manung Makatana Party the Ming Chanbagi Thaba Chataki Gani Haike Lux Pioneer Committee Naurem Thong Kulem Lekai Gisi Kumangatak Surapa Silver Jubilee Thoram Ngasi Kulem Lekai Community Hall da Pangthokre Thoramasida Lamsam Kendro ki MLA W Brazavidu Ward number Kungataret ki Councillor S Memsna Amasung TS Ibopisak Susarga ke Thoram Gamari Lenana Miam gi Pukri Ama Amasung Waiting Set Amasu Sanga ke MLA Brazaviduna Lekai Ahungi Yamna Maru Balambi si Atuba Matamda Pakthok tuna Sanjan bagi tabak chataragani DC Taba Laisram Leraki Nak Yesu Drain Chan bagi tabak hauragani haike Mahiroi sing bupungning thakatuna education da awan mama purakuna tangdu laitaba lamda mama ohenna bagi pandamda naharol laisemba club Tamaban Sinam Laikai Amadi Apunba Maira Paibilu Sinam Laikai na Lakadu class 10 exam Tagadaba Club Asina Kwanba Mafam Singi Mahiroi sing da Double Lam Yauna Exam Mari Lena Polam Singyan Tokre Mairoi Amana Asigba Kongtang Asi Apen Bapongdo Pagaluna Larik Lai Suda Hena Hona Haning Bagi Ino Amapire Haike Naro Lesemba Club ki President L Pratapna Mamang da Club Asna Exam Takraba Matung da Manipurgi Oina Mitoi Mia Labasingda Mana Piri Basigi Wan Tok Laitrabara Kanbadagi Sahi Asidiki Hona Exam Tagada Mahiroi Sing the Bangzuna Angamba Batin Pibani Haina Fongdorke Veterinary Welfare Association Imphal Tera Lokropum Lekai de Labor General Home Hope Home Amasung Mongsangi de Labor All Age Home da Sana Tangna Bamadi Ati Polom Gya Tengbang Pikre Association Sigi President Nandebam Ibobi na Fongdorpada Association Gi Agenda Gi Manung Dagi Ama Oina Tabagasi Paikat Pani Darka Leba Missing the Tengbang Piba Haiba Agenda Gi Namjaba Mating Asi Pangbari Makatana Su Asigumba Mating Pambagi Tabakya Paikat Kigani Haike Nakpam Foundation for Development Asunduna Manipur ki Tuan Bama Pumda Tarbuz Thaduna Laiba Laumi Singda Apaba Makalgi Tarbuz Maru Yentopagi Tormasi Manipur Press Dr. Pangthokre Tormasida Central Agricultural University ki Hanagidin Oramba Professor N. Iboton ISMG Director Dr. K.S. Somendro Amasung Akom Lup ki President K.S.S. Somendro Susurga ke Tormabari Lenana Nakpam Foundation for Development ki Secretary Nakpam Santana Pungokibada Tarbuz Thaba Laumi Singda Horticulture Department Matam Chana Maru
pibidabana sendong leina pothok puthopangamdre department singna lomi singda mateng pibidabadi mapalamdagi pusilakli batarboz ki mahutta lamdam asida thajari ba pothokna idai laina mahusin mangamgani haike lomi utha amani fu madi koi bahodi watermelon se thale hawa awai maru sing se bibi wa na ya ina palla dai wa na di awai maru ye no se tase na padan theng ya be December date 5 ta sing boxa ge na ko ni ma da 20 November ge da na je na ma da 20 November ge sai se to ko re na mo na sai se to ge na horticulture department kuna se sai se ya le ni mo da ko ni je su ne ni Haukiba December ki tang kun gatareta Nepal ki Sarwanam Theatre amadi Kataki Theatre Olympic na sinduna Kathmandu da pangthokiba Nepal International Dance and Music Festival ki indigenous musical instrument ki kanglukta fena gi musicologist ki mana phanglakraba Sagolban Bijoy Govinda Mamang Likai ki Suraisam Ibeto Bibu Tribal and Endangered Promotion Board na harautiam na okre Yawadi Ibeto Bina Kongsat Asibu Luching Kiba Board ki Chairman Dr. Thoksom Chandramanibu Thagat Pongdoki Aibu mana si pibiro ko siya haraw jay nungay jay ay masigi lamjing lam tapi badi Dr. Chandramani Singana ay kuna tawbi bani aduna pena ay siya koy Manipuri kumotadi yam na maruo da mani masibu mangandana keksana yam thambina ba asimtang ay na hygiene Red Seal Division ki makhada Senapati Brigade ki Tamelong Battalion na sinduna namit taramari ni gi oiba National Integration Tour ama ngarang Red Seal Division ki GOC Major General PN Rao na Red Seal de kilam thakre kongsat asida Tamelong District ki tongan ba school sing de mairoi kunmanga amasung oza ani sarugyari makoina Joypur yauna tongan ba mapam singda yengani hari Haukiba December ki tang kun gamanga da sakang da basinga Uripok Sorbon Tingel da leiba Angel Digital Media Service da bom lang sinduna mioi ahum sokhan kiba amasung editing toriba film ahum yauna pochai kya manga da thohan kiba thodokpu yaning da ba phongdok tu ngasi Film Forum Manipur na sinduna Angels Digital gi mamang da wakan mifam setakre Manipur gi film ga mari leina ba mioi sina sargya kiba wakan mifam aduda kanana kari gi damak miyam markta bom lang silim libano bom na miyam da Landaba Lepu Habna Chingma Wahikya Tetki Film Forum gi Chairman Sujda Kantana Film gi Tabak Suzariba Dukan Amada Bom Lang Sinduna Asok Apan Nangalamba Kanana Karigi Damak Chatarabano Haibadu Ngasi Fawa Phongdok Tana Leri Maram Khangdana Pokhayakpa Bom na Asok Apan Nanglaba Sing Masa Marnai Taduna Hingnanaba Layengli Mamangda Bom Pokhaybada Asiana Yaukiba Sing Sarkarna Tengbang Pikibagi Pau Laikre Adubu Film Mari Lenaba Mioi Hum Aruba Pibamda Laikan na Duna Ladiba Sida Sarkar Maikedi Tengbang Amapawa BBD Haina Pendaba Pongdoki Ariba Angel Studio Suda kana ko lu mandre de mandro ko selekte ado bomb de talang sele eta kreni boiler kra yuga bomb nang la sara bi bab to mioi ba koi film pattern ti ko da bas matung musu to ki nu film gi waqt awra sare ba ibu maning bori ba sai na usik se adi ni ta tar gale ba si kana risk lo gi doi no ba si gamen ate ate matam da ate ate to do watok ta even si minister na spot la ga kodak ta asi bana la panga asok mi na pa la ani kana la to mo kya mani puta lai ne ba ado film gi family so ka da asi ba wo si minister na wahim ta haidana kare ko matek siki ba ba Jumlah injection nama boleh dengan mati pangkar saya. Aku film berarti nanti apa ini warung depan nanti yang warung ini. Wakan mifam adu loiraba matungda chairman na luchingduna wakan mifamda sarugyaba artist singamari atei music singa rimsta line duna leriba Angel Digital Media Service ki mapu Yambem Subas cameraman takelambam ibomsa amasung pochsangbam gunindrogi anaba hangba chatke forum gi members sina makoi ahungi awabada sarugya ki Khasigi tang anida mapan suba sector Assam Rifles ki ani suba Assam Rifles na Thobal Police ka loina na Hairok Part 2 ki area da thibo humbagi thabak chathabada fare hariba Hairok Part 2 dagi maibam kanta LS Manisna sai kuntra taret apopolai kidraba M Ibosa singa hariba mi asi RPF amadi masigilan mi sanglu PLA ga kariguma hiram amata mari leina di hari maibam kanta LS Manisna lup asigi mission oiduna haukiba chai lisingani suba anigi mege tangkunda party asigi thobure loisangi president na dismissal pikraba mi ni haina lup asigi Chief Department of Publicity Bankim na thokpa cherolamana khangalagli
Minor Irrigation Department bu hiana fagat hanaba nomagi oiba khanane naba mipam mamangasi Lamphel Park Labor Department asigi office complex ta pangthokre tarumatuda department gi chief engineer L Gaurkisur all Manipur Minor Irrigation Department Employees Association gi president S Sanjit na chingba miyo sing servya ki employees gi market gi master role amari workers yauna employees gi panduna leiriba tha kya gi tolo pithok naba tabak paikhat babu nungai ba phongdoki chief engineer L Gaurkisur na tabak Kadana tolop lobagi hainabi thadoksi department asigi thabak thorom sing manung mapal fauna khangba ngamnanaba website hangdoknaba thorang leire haike imai stabu tolop se enemies targa any head piu hai imai head nataba matang sida ina staff thamjani se then what we have to do Manipur ki head amana chief minister amana tolop pinaba sem salerga ko pedok ta ke akoi sum tolop phangdore na sum harauri thokadra Masih ain hajari saya kena aku staff singda personally attack proponente masih kusu kan dulu matam oi sini Loktak Khorzai Loop Hainaming Thonba Thanga Maike gi oiba Loina Silon gi loop ama sem khre loop asigi thopuna baning thozam ningthem zaw bu president amadi Tongbram Zite Sorbu secretary oina khan khre hari Superstar Club Thobal Awang Lekaina Club asina konba mapam singda leiba miyo sing lemna laing magi game ama club asida pangthokre game asida doctor ahum amadi staff singna ENT medicine amadi hepatitis na singba layong singi miyo cham hom puma thoi laing magaloina na darka oiba hida langthak sing lemna phangan ki club ki secretary general oinam Brojendrona haksang phana thamduna mayai ka bachin dak tagi lapthokna ba amadi kunai asi afaba maikeida yokhatpada mating oina na ba game asi pangthokpani masigi damakta mating pangbira kiba mutum clinic amadi Basaspati Drug Agency Thawalbu thagat phongdoki makhatana mega health camp amasu athuba matamda pangthoknaba pandam thamli haiki Sasi kanana bidamakta sang sik maitawdana phana thangadage amasung samaj sangkapoda mating pangadage haibagi namta pangamda kana Lagliba February gi tang tara tarok amasung tara tare tagi mathang manau nai na haugadoriba class 12 amasung class 10 gi parikha gi yenglaga isai nongmai mela amadi hausina chingba makhal khudimaki harau kumai khudimak January gi tang manga dagi kha kanglei apunba yelumi lupna ating matham le hari ating basda club organization maira paibis na mating pangbiduna exam thagadoriba mahiru sing butung gi matik saba mioi amamam oiraktuna mating leba kunai ama oiraknabagi lambel ama sembada pumnamakna sargya minasi hari Hauzik Tabaki Pau Lobise Tabaki Pau Lobirasi CISF ke sports quota oina ASI amadi head constable gi phamkhara logodori masaga sai kungatare fabugi manungda leiba yamdrabada class 12 pass tawba masana amada sanaba haiba miyo singna January ge tang kungamapan fabugi manungda darka sarakpa yagani hairi Assam Rifle ki Rifle Mel humpuga mari logodori masaga sahi taragani pandagi kungu humdai fabugi manungda leiba matric pass tawba miyo singna lagliba January ge tang kuntra fabugi manungda darka sarakpa yagani hairi Indian Navy ke stalwart cook amadi topaz ke miyo sing logodori masaga sahi tara taretegi kungama thoi fabugi manungda leiba matric pass tawba miyo singna January ge tamapan fabugi manungda darka sarakpa yagani hairi Indian Navy ke sailor khara logodori masaga sahi tara taretegi kungani thoi fabugi manungda leiba class 12 pass tawba miyo singna January ge tamapan fabugi manungda darka sarakpa yagani Indian Navy ke sports quota da sailor khara logodori masaga sahi tara taretegi kungani thoi fabugi manungda leiba class 12 pass tawbaga loinena sana konobagi lamda haithoi singthoi ba miyo singna lagdeba January ge tang taret fabugi manungda darka sarakpa yagani hairi All India Institute of Medical Sciences New Delhi na Central Government Hospital singi staff nurse satruk maudagani toy logodori from singa sigi sunaba candidate singna online registration January 10 fawada tawgodabani February 10 da exam pangthokani National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD ki Assistant Manager Grade A amasung Manager Grade B gi ahangba from sama kungani pan logodori masagi sahi kungama thoidagi kuntra mathoi fawada leiba degree natagana PG lorba singna January 10 fawgi manungda online registration tawba yagani Ifal district examination of sig center laigani hairi CISF ke constable sanipan logodori awanopo ki oina form pisin bagi aroiba matam February ahum phawani masaga sahi tara taretegina kungu humdoi fawada leiba matric pass torba singna pharmacy gi dama apply tawba yagani
Matakta pankeba thabaki pausing asigi hen akupa marol bauprada leba job sende de khangba yagani thabaki pau ngasigidi matang asida loizare makataba pau amuk lobisi Asem sanato mamaitay na mayang infal chirai gi mayra paibida khutha ki badu niyom gi wang madani mayra paibis sunda lale haijaga damani haina ngarang mayang infal chirai kaithelda pangthokiba miyam gi mipam mana warip lawkre Asem sanato mana police da case thangalakliba asi athuba matamda handokadabani amaromda mayang infal chirai da mayai kabani sa chaba yon mathabak sing satharaglabadi makhoi gi mathakta akan mathabak lawkhatpa haina su warip lawkre New Zine Manipur na sinduna numit marinigi oiba Impulse Art Exhibition among asidagi Palace Compound laiba Manipur State Art Gallery da haukre hautopagi thorumda KS Bubon New Zine gi President S Kulasu Sargya ke Exhibition asida artist talamathoina yekwa makhal makha kya gi lai kungamanga rom ulle KS Bubona yekleba lai sing asina ngasidi aikhoi gi khunai gi oirakliba saktam uthoktuna miyamda kanaba oigani haike ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ Mahakabi Hizam Anganghal Laikidabagi Kumon Thoram April Gitang Kungamanga da Pangthoknaba haina ngasi ningom thongjaw da pangthokkiba mipamamana lepna kibagaloinana mapung phana pangthokpa ngamnanaba thoksom Gunjaras na President oiba ad hoc committee ama semle hari hauzik sanabagi pau lobisi Nasigi sanabagi pau pizuri Zomi Football Club Churachandpur na USA Kuraibu Maitiba Piduna Yankini Pansuba Sar Churuchan Singh KCSI CVE Memorial Football Tournament ki quarter final changba ani subati moi kre quarter final ARC Silonga Thenaragani All Manipur Football Association sinduna mapa gi team mari yauna punna team kuntrama thoina sargyaduna Imphal gi polo ground da knockout basis ta satari bayang khain Pansuba Sir Chudachan Singh KCSI CBE Memorial Football Tournament asi ngasi sanakibeda ani suba pre quarter final da match da Zomi Football Club Churachandpur amadi USA Kurai apiba matamda goal ani chanaduna draw chatpadagi kick from penalty mark na decide tobada Zomi Football Club na USA Kuraibu goal taruk manga da maitiba piduna quarter final sankibani apiba matamda sankiba Zomi Football Club Churachandpur gi goal ani adu Klebin Marna ahan bahab ki kunmathoi suba amadi hompumathoi suba minute chanki USA Kurai gi goal ani aduna L Fernando na ahan bahab ki ahum suba minute amadi ani suba hab ki yakai manga suba minute chanki Zomi Football Club ki penalty da chanki ba goal mari adu ke Lian Bau Z Honsau Pau Z Munko Siam amadi ti Kamkuliana chanki USA gi goal ahum aduna ke Falguni Y Soba amadi CS Rix Maitin chanki hayeng ahum suba pre quarter final match da FC Jalen amadi Sadar Hills amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani BP United Chajing Mamang Lakaina MU Mantri Khongbu Maitiba Piduna Kuntaruk Suba Langthabal Kendra Inter Club Sports Meet Football Tournament ki champion oikre Chajing Inat Kanbal Lupna Sinduna Chajing Kangjebungda Football Ground da team Nipan Sargyaduna Chatharakiba Kuntaruk Suba Langthabal Kendra Inter Club Sports Meet Football Tournament ngasi loisin kre loisin bagi thorumda Langthabal Kendra ki MLA Karam Siam Chajing Inat Kanbalu ki President L Lanchan Chenglai Garau Kendra ki MLA Karam Thamarjit amadi Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur ki Principal National Awardee PS Landoni Susarbya ki Tournament asigi ngasi aroi banamit ki sanaki bada BP United Chajing Mamang Lakaina Mantri Khong United Langthabal Mantri Khongbu goal ani sinoda maitiba piduna tournament asigi champion oikibani BP United Chajing gi mai pakpagi goal ani adu AS Romanda amadi L Zosis na ahan mahap ki taramari suba amadi kuntrani thoi suba minute chanki Mantri Khong United ki Rosen na goal mari chanduna tournament asigi best scholar gi mana lokre best player gi manana team asigi
Panghinglung gold mai da takre best discipline team gi mana KALYK Garam na takre winner oiraba team da trophy ga loina na lupa lising nemfu amadi runners up tarba team da trophy ga loina na lupa lising kun tholmapusna kusinaki Sahi karagi matungda moirangda football masana da maming leiba miui kya thorak lagani haina amofa moirangi miusna fongdong na kre numit kunma thoini chumna grassroots football coaching camp sathrak badu loisin magi thorum da wangang kibasna fongdong na kibane moirang multipurpose higher secondary ground da pangthok loisin magi thorum aduda social worker thongam santi Philen Magha amadi school asigi principal Salam Kumar Susarga ki lamdam adongi chahi taruk tagi taramari fawgi manung da leiba angang chama yangkai football gi training pibagaloina na demonstration pangthoki kangalaba angang kungamanga da ts santina sana kona bada changba polam sing lem na pk amadi ngang singbo tawa yauna takiba ko singa su pungning thugat poina khudol poching pk coaching camp aduda sarga kiba angang sina athoi hen tanabagi football match sing su pangthoki Wangang kibasing na fungdong na kibada pritibida football masana ase yam na pamnai Manipur da su grassroots level dagi coaching piba na maramoiduna sahi khargi matungda maming lairaba sanaroi sing soiduna puthok pangam lagani angang singi tungi jati gi yumbi ne hauzik haugalakliba naha sing nisada laichu duna leiringai charek asida amopha moirangna football sanaroi sing puthokna bahona ragliba khongtang asi yamna thagaringai ni masina nisagi ipaktagi angang kya kanmangam lagani amadi masana asida mating leiba sanaroi sing puthok pangam lagani fongdoki Makogi disiplin, makogi haksan, makogi lakchat, nunagi basa kamoya. Asumba, coaching ke masih tawala, ayi pulinda, masih buba, coaching asina, Manipur di agaro ya pawa, batala dijagi ya wajib kita, so apa sahaja kita kerja ni kita. Youth Fair Club Pasoi Part 1 asin ba humlak suba 7A side state level junior open football tournament nasidagi club asigi ground da hokre tournament hodopagi thorumda social worker CS Bijay Pasoi Gram Panchayat ki pradhan N Tomba amadi club ki president M Ibo Tombi amadi K Nilo oil palm ki proprietor K Ibom Chana chingma miu sing sarga ki masi ahobanumita PFA Pasoi Part 1 na YDO Pasoi Part 2 bo panjal taruk sinoda mighty ba pikre M. Ravichandra Trust na sinduna Kiamgai Ideal High School ground da team taramapan sargyaduna sathariba taruk suba state level M. Ravichandra Memorial Open Football Tournament kinga se sanaki ba ahan ba match da DFA Kawana SDC Samurobo goal mari amada mighty ba pikre DFA Kawagi goal singadu Homendro Lamboy Ibotomba amadi Rahul na chanki SDC Samurogi amata ngairaba goal aduna Rosan Chanki ani suba match ki sanaki bada Kangla FC Kiamgaina RFC Sagolbanbu goal manga mari da mighty ba pikre Kangla FC Kiamgai goal manga du Herojen goal ani Chanki atoba goal sing aduna Anthony Danjoy amadi Nawbuna Chanki RFC Sagolbangi goal mari aduna Diren goal ani amadi Mani Tomba winana Disingamna goal amamam Chanki Hayang ahanba match da EFC Kawa amadi ABC fighting gaga sanagani aniswa match na MRC Chajing Maden Kong amadi Idea sangapunga sanagani Taubal Kiam Sifai mamang laikai na sinduna Taubal Kiam da leiba Global Club ki ground da tim tarataruk na suryaduna satariba First District Level Thangzam Somarendro Singh Memorial 5 Boys S-side under 14 football tournament kinga si sanakiba match da SEWO Tiamna ISYDA how kabu goal ani sunor mighty be pikre ani suba match ki sanakiba da GFA team A bamo lerak amadi YSFC Tawal Kuno goal amata chanaba ngamdana draw satkre ayeng ahan ba match da KSSWO Babu Bazar amadi ISWDA how ka My mom ga sanagani ani suba match na rural club amadi KWYWA kiam ga sanagani Haukiba December ki tang kungani pandigi Assam Football Association na sinduna Zorata Chatarakiba First Northeast Case Prize Money Women's Invitation Football Tournament kinga si sanakiba da Imphal East District Football Association na sai Krokra Zaharbu goal ani sinoda mighty ba piduna final sangkre Imphal East District Football Association gi mai pakpagi goal ani adu Lalam Haukip amadi
KZ Balana Chanki Tasiki Tang Tareta Nagaland final match Sanaragani. All India Football Federation ki meeting makada All Manipur Football Association sunduna kumalam paki artificial top ground chatarakiba ta ahumgi grassroots football development program nga solution kre lesson magi tharomda amphagi president P Ragumani General Secretary L Ranjit Roy amadi Assistant General Secretary L Jotin Moroy amadi ate official singsu serga ke sahi taruk tagi nipan amadi mapan tara amadi taramathoidagi taranithoi phawda leriba nupa macha nubi macha football sanaroi chama kungani thoina sarga aduna chatharakiba program asida NISFC license TS Domba AFC holder L Sanjit amadi TS Baba B loinana S Mani Tombina ko soiduna takpi tambi ke losun bagi thorong madi lenana angang sina sana kona bagi so kya utke TS Tomana program asiga madi lenana phongdo kibada guardian sina angang singda larik lai suning china taman baga loinana machi oiba chinjak sing pijaduna masa mau phonba mathautai haike si empana program se lokhalaga si grassroots program se tawne masida akoina chahi je category ohum thona khaidoi 6 to 8 9 to 10 11 to 12 masigi age je akoina 6 to 12 je golden age ne kawi khoi angang grassroots program je sinma tanda masidi da akoina ngasai controlling the bone running with bone shooting ACG small sided game ayam loi side control loi tawi koina tawri bo se ngasai empha gi program makha da tawi amachung phiwa amachung FC ga tanar ga sigi program je sathajabne Sana Konabada Razniti Tobigan Haina MPCC Vice President Is Achobuna Fondo Kre. Wangoi Apunba Sangbat Sagat Lupna Sinduna Wangoi Lai Lampak Miam the Kusan Bagi Torumda Magna Wapamasi Fondo Kibane. Tarumasida BCC Wangoi President TS Tambalno, Waphagi Secretary Bira Amadi Wangoi Kendra Kundariba, Tomatonba Jati Miokia Susarga Ke. Tarunga Mari Lenana, Nupi Masung Nupagi, friendly football match Samasu Sanake. Achobana Makata na Fondo Kibada, Wangoi da Sana Konabagi Mapum, Laitaba Amadi Atopa, Karigumba Miam Yo Mipum Pantoba the Kudong Chataba Kia Ledamba do, Nasigi, Sigumba, Lampak, Asilabanina, Awabas in Koklagani Haike. Akoigi Masdegi Power Angang Singse, Masigi Sana Bung Latana, Tawal District the Chatlaga, Gehula Park the Chatlaga, Tolalaga practice Toraga Sanari Beneva. Punamak to talk and Nagasi Agi Nakanda, a shop as a playground, Putropase, a Koi Punamana Tagapam, Toish in Hijanis. Nasino Maging Sagi Pau Pizari. I see a Lampel Party Panga Paugi Matumina Nasiki Quaidagi, Saki Bagitangasi, degree Celsius, Kunmari Dasmik Mapan, Quaidagi Imbagitangna, degree Celsius, Tarahumdoi, Nuxiti Yauba, Sinmanel Gitangna, Zada Yukta, Marfutaret, Nuntilda Zada, Humfunipan, Nungjugichang, Mapan Dasmik, Mapan millimeter ne. Aruba the Maruba Pau Amukana Pizari. Drug amasung youth hadoksi sanaba amadi haksang fawada hoi haisiu haiba wasakaloinena sana konabagi ihowama sagatpa matam oire haina Deputy Speaker M K Presu Simrena Fungdokre Senapati District ki Makui Tabram Khulgi lambi thong ana layeng amasung mai masigilamda sothana leiri amadi Zomi Football Club Yankini Pan Suba Sisimit ki quarter final jangkre nasigiti ISTV ki pau matang sadalu sundare miyeng tabidu basingbu amukana